ukusiphi isimo uphi usemakhaya uselokishini usedolobheni usesilungweni noma ikuphi lady lento ihlahla ivu ngiyafuna ukuxoxela i-secret ongayazi yazi kuyenzeka kuvuke ulayini udrive usendleleni upaka imoto eceleni usho ukuthi hayi le punchline ngihamba nayo ke manje ngiyabagijima so isithunywa sivuka ngo-12 ebusuku ngo-10 ngiyakutshela lady ke usupossessed lalela ubhizinesi eserious uphethe uhlelo umphathi ohlelo usho ukuthi lo layini ngeke ngiyawuthatha lo layini ngiyawujijela la ngendlela emfanele so into enjalo yona ndlela esiphila ngayo ngeke babiza njalo bahlangene ngithi izinhlanya abantu abahamba bekhuluma kodwa endleleni babenza lo msebenzi lady ke lady njengamanje ngifuna nokumosha isikhathi ngiphethe insizwa la esencane ngizocela isondele eduze kwe-microphone idedele umlilo ewuzwayo kuyona nayisukuma ayime ngenyawo ayidedele umlilo ewuzwayo uphila kuyona ngaphakathi igama lakhe ungulwazi ungwakakhuzwayo lapha ku-Twitter ku-X sebemfakile lwazi khuzwayo bakulalele emakhaya basazozizuka futhi ukuthi uqhamuka kuphi. Imbongi ngezibongo ngeinkondlo ngizobongela ababongelekayo abangabongeleki sibabona ngezibongo. Isihloko sale nkondlo sithi kulomhlaba sibhubha sibhekile. Kulomhlaba sibhubha sibhekile ingabe ngempela konaka lapha. Isimilo nenhlonipho kwakwaziwa kwaphela lapha. Ubambano lendle emnyama lwashonapha. Yeka kusanyethelwa ngoludala unyawo. Intshibazisa abadala ngokuqonda ukuba akekho yovale sabi isikhala. Ingenabahlukumeza lokubashiya bekhala. Yazi yanamuhla intshi yadlwengula iyabulala. Esidakamizweni ingene eshiqa yavela ngemqala. Ayisena kuvunula phela kwakubani kubizwa ngeqaba. Kanti vele nomntombi banqaba bathi sidla ubusha bethu kungenjalo esitayeleni usele basho bashiya izingane emakhaya nonina sikhala baplone ngemaklabhini kuze kujuluka amakhala eyabazali indaba ayisanabo ugwayi insanga idakamiswa kuyadliwa ongahlangani nabo bathi uyolamba kudliwa makuphela isonto bathi khona ibhodlela nawo ngomgwinyo kuzomela uvive lele kunye kube kubini ngabe kuyavusana inganampa no vuse baphenduka omavusana lesibani sesicishile indlela isabona ukube ngiyakwazi ngabe ngilibamba lishoni kazi kusasa kube kunjani zangoma zezulu lishoni njengoba bengishilo ulwazi imbongo ulwazi uthi ubuwazi ubesefikile ulwazi thathana ulwazi nizowazi kabanzi nibe nolwazi sokani madoda mlalelo ko-FM namhlanje sishaka mnandi sigcwele ngiyajuluka estudio lwesikhathi aqala ngaye Lady DK igama lakho lwazi Lady DK angisafuni nokumosha isikhathi sonkondlo bakithi ngiyahamba ngiyajubalala ngibuya nensizwa emhlophe qwa igama layo ibhunu adlale phezulu komsebenzi walo balilalela abalaleli emakhaya idubuke iseyithebeni dlanini nisuthe nithamele na sisicawu samanyala imina lona onenza nikholwe ukuthi ukulala nomzala akuwona amanyala kanti ukulala nontanga umzali akulona neze ihlazo imina lesi siqhwaga esiniphi isibindi sokusiphula impande yomphefumulo ongakahluli bantwana buyane ekhaya azisekho lezi zimpisi enanibalekezi luma sekuyimini umkhuseli wenu kangizetusi kangizikhukhumezi kepha kini ngimkhulu ngilingana noyihlo omkhulu ishawelani lenedonsayo uma kuyileze ezisemuva ezilokhu ziyihudule nina yazi nini senathanda ubumnyama nenza kakhulu imisebenzi obumnyama noma senisekukhanyeni nikhala ngokuxhopheka makulokho kuphumilanga bantwana buyane ekhaya ngifuna ukunifunza ngenkani ubuntu noma senisuthukulwane ngoba ibona lobo benza nisibone izindlula mithi abanye abantu nibabukela phansi yehlana izinkabi zakithi akawi ophansi ngifuna ukunifunza ngenkani emfundiso ngoba le mfundo yenu iyona nenza nisibone nifundisekile nibe ningafundisekile ukuthi lapha kokwamfundo kufunda abafundi hayi abafune mbeza nesimilo bantwana wamuhle ndodakazi yazi ungafunga ugomele ukuthi izolo ukhushulwa ngamntwana isona lesi sisu osusiveze ngaphandle esesiphenduka ithuna lembungu nizokulithi naliyahlonishwa kwakuhle nalokho ezandla zakho ndodana ngitshele sesibulela abangaki ngoba yinina ngikhathele ilomjaho wempilo ongena siqalo nongena siphetho ngoba sithi singazalwa sibe sesijaha ukugaqa sithi singagaqa sibe sesijaha ukuhamba selokhu singahamba sibe sesijaha ukugijima selokhu sagijima njalo namanje luthi intambo yesiphetho ngikhathele ilezi zintambo esigcwele lapha eqolokimi lokhu nizibiza ngezintambo zenhlanhla kanti kuzintanjana zensonto engingathunga ngazi ijoin yesonto ngesonto ngiziyele esontweni ngiyosonta umqondo wami ngabefundisi bamanga abasifunela imali kimi nami ngibe ngizihluphengela kungakho ngisebenzela bokufika lapha ezweni lami lendabuko ebese ngibuza umuntu udadewethu ethi kantona Bhuno lokhu usebenzela bokufika ezweni lakho lendabuko bese ngimphendula ngithi ngisifunela imali kubo njengoba nawe ubaqomele yona ngikhathele ilolu uthando enilibiza ngamagama uthando kanti uthando luyini okungcono luzikhulumele luzichaze othi umunye uthando impahla ongayigqoka uyembathe la usunemali ngithi no
uthando isifo samanga entsheni ngikhathele ilabo mangcola basibiza ngomagcogcoma amazizama impilo engcono sicingana nokuchaka idosi cha umchilo veleke impilo kageji uma isingiqomile laba ngizobachomela ekhanda ngifunga ngibachamela bayoze benze bethi bengizenza ngcono ngingengcono kuyobe kuyimpilo yobisa ingcono mina ngikhathele ilesi sikole silokhu singifundisa ukuphakamela impilo kanti impilo iyona efuze ngabe iyasiphakamisa kade abanye baphakamisa iziketi uma befuna ukuphakamisa impilo mawufuna ukuphakamisa impilo phakamisa amasokisi uphakamisa imizamo uphakamisa ukwenza bese uphakamisa ukuzehlisa kanye nokuzithobisa kanti mawuze ngathi nalenkondla yakuphakamisa awuphakame nje bese uthi libomvi Ayi libovu ivuno ngizekise kumlalelo Ukhozi FM ukuthi inkondlo ziqukethe umyalezo inkondlo zibuyisa isimilo inkondlo ikhumbuza umuntu omusha ukuthi ungubani